aba MK movement bagira ngo burubwenguzi bwayire nyuma ntunguka nuko kushabe eminyeto kuzahabzora misho okuburwa hanitso mbiyanga byabo eminyeto we nahori rebu kangu tuwayitira muntu wene risho ariko public office arukoresa ku besente za government arukoresa ku public funds arukuriye nguzi ari corruption bribery embezzlement rebu kangu no birwanira uburubwenguzi mu Uganda atakugenda mwenu kwiyakuzombyerirwa muze akamuyambaho akongerera ahabe yatandikire teka ngo ihangere ndiza kugenda misho funeza factory ebigambirwa mu rukiko rw'abanyamakuru hotebekenisibwa aba MK movement bari kubwana eminyeto omurukabwo Sheema activities inka burunju bwansi twenkareginga abantu ngo tugaruke mu buhangwa iryo no muhozi arwanda retaro nyinshi waza kureba ngo basore beraka chito cha border ya Katuna na Uganda twatumaze no kwireburingwa abasuguzi bakurura b'ibicori abaci n'abandi ababerebe n'abanyabuzara bawo mu Uganda na mu Rwanda. MK movement basimira abantu muri ankore na mnonga Sheema hamwe nambara ahabwe mukore hwire hamwe no kudebekana saje tureba ngo MK after muzeyi nugwe tine kukagira aha kuba waratwaro misho kongera tuye twahika kugira ngo twongere kumisho US nabajango kwiye wena shaje nagumu Uganda na Singapore bakabiriya RVM kongati Singapore ebyo mu first world Uganda ebyo mu third world ahabwa ubutabanguko abantu bajyangu nibija kugumizamo no kutambura mu ihanga okuburira injiri y'obusinguzi gashakwa Sheikh Abdulatif